kako skratiti vrata. Znači ova vrata su na 2 cm duga, pošto smo ovdje pripravljali ove otvore. Ovo se diga, znači vidjeli smo digli cijeli pod, napravili novi etreš, nove pločice i sad ova vrata koja su prije bila su malo visoka, pa ćemo ih sad skratiti. Znači prvo ćemo zalipiti traku da pila ne iskrza rub. Evo, zalipio sam traku. I sad ćemo odrediti daljinu pilanja. Znači, daljina pilanja je 2,2 cm, to sam snimio na traci. Sad ću podesiti pilu. Nema pilu, što ima stazu, ali na ovo pili imamo liza ivericu i sad ću vam pokazati brzo kako mi to radimo. Vrlo bitno je da pila samo par milimetara prođe kroz materijal sa donje strane, jer onda je rez puno uredniji. Mislim, naša pila je Pratari Bosch 190, ali neuništiv. Baš je neuništiv. Za vodilicu koristimo najobičniju stazu iz Lidla. Za te pare bomba, avion. Jednostavno, u radioni smo napravili etalonske komade koji taman sumira koliko grize pila. Staviš ovako, ona automatski odbije daljinu lafete na pili i to je to. Provjerena metoda, opilali stotine vrata ovako, ne samo vrata, radili smo i puno kompliciranije komade bez skupe opreme. Ja. Znači sad je vodilica na daljini kojoj treba biti. Uvijek je bolje okinuti milimetar više nego milimetar manje, jer poslije sa pilom ugriz milimetra to je teško, ali zato ja ponesem mlađe uvijek. Evo, red je manje više uredan. Evo. To je to. Sad ćemo iskrojiti letve.